Biak Malka Nor Online TV channel to Concaler calling again Guasame, Kirma Yadi Shajen Ray which Kajuba and Wale, Kashankaro Kaparo, Ron Kindangro, Jandangro, the Dish, Chetere, Wiki Jubantama Kira, Wikas Hosudan, a Jen Lerdana Gorno, Banua Yakel Kajan Guasame. De Jogono Major Amajidit, Ko Gorno Jin subscribe, K be notification bell, Bitwine. No kami ci jira ma jidid gorno jin bi common bi ja gor pinka kor kami ci ler me ci jalin and ler ban ling gwas me chalat co office of the president dung republic of south sudan jen ler dan gor kon no de kon linga jen gwas me en bana ci wore de shit kamen ngai kone no wone no kirma yadi tere wecce ka juba en tam jene ci jen ka jen mo kono kula linga no ngum jen ka jere wech ka juba ba jen ba o wedo dien ke ba o ka UAE United Arab Emirates ngum we ka jen mo kono linga jen gwasme chala de nene en wale ka shanka jen ka shankaro ka pairo ron kin dangro wi jen dangro wi DH shi kwarni kirma yadit ke president dung sa Sudan shi jen re we ka juba kashawa ka UAE ke United Arab Emirates ke Middle East jen gwat dana choten cha jen ang wirian nyali by president ke Dr. Yeng Machaten Durgon kan official to kokien ti dit re which ka South Sudan ko gorga jen o ba jen namagwa Ramadan cha ban pinyu ko am jen Dr. Yeng Machaten Durgon Ramadan bu bi logwich kan kwar kokien ko tintere which en kirma yadit ba wote ka nin dang diok en winimi chala de nono ba wote ka nin dang diok re which ka United Arab Emirates ka do ba danan chalat ka je men we goren kir chala do we lat namar kam so Sudan kene kuma man la United Arab Emirates jen we la namar kam nat ke jaga namar ko be la mu bumbum ke ba la strong no chala do wen winimi ka UAE ko which ba ta kamal jarwaje mo cha kweno nan amma ko ngai gwas mene shan kir mi jena la la da ni reng machar ki da reng machar ray kwar ka ki jala benye pinya ko ba wuj be jala guj jena na men tama chalan je en jen wona jen ka United Arab Emirates ko jen ba mal kam South Sudan kene United Arab Emirates be jolat gwasa be beje kwen ye ka do ba dana chalat ke je gwas me uh, President Kiir leave for 3 days working visit to United Arab Emirates, Juba, on 2nd February 2025. President Salva Kiir Mayardit this afternoon left Juba for a 3-day working visit to United Arab Emirates. Presidential Press Secretary Lily Adieu Martin Maniel say the visit is in line with ongoing effort to consolidate a relation with Emirati investors who have an interest in investing in South Sudan's agricultural, mining, and energy sectors. Lily emphasized that the visit built on the previous engagement between the and President Kiir and United Arab Emirates investors, and it aimed to outline the next step for advance this partnership and projects. Mugi kono gwada me michala da wajene we lana mar kam South Sudan ken Emirates ke United Arab Emirates ke Middle East. De kon larne ne re wiki Dubai ki Abu Dhabi jen gwadan ki ke sinin konte dong wetine ke mi yadit men gi kono gwase me shanga jeno ka kor gwase dane sho kir ma yadi de wajen dar wutong mi bokka kwi ko daro dolwal dio je ngayen diale na mo kano point ba their relationship South Sudan ken United Arab Emirates dere jaga jabum bane ken dub dang rotin kono wike jiena gwase me men chala lonki men ci Ramadan la ka gwada dan jentere wiki juba kini de konti la ji press secretary ki presidential press secretary kala dan jikalat keje alama chalat Lily Adiu Martin lada je gwano jen kir ma yadi re wich o jen benete konte de invest ke de ngwan la re wik ka South Sudan no shirkata da ne shalinga jen o gor kano de can invest ka agriculture ka mining kana to ko kien che ka nyang por pwanya to no de kan ben mar de kan ga blat re wik ka South Sudan ka to kan gi mo no dong de kir ma yadi dar wuka ke re wujin wina mi ko de ka wugwi gwa en man de blat ka South Sudan aje nana chelare no kan dob da de kon guj bon wajen won jen dol wal ke mi she jen bone don won jen ku je mone
ramadan ci kudo tem dr ma chaten jini do ko South Sudan ken vice president din ko kien re wuch na me je nana gore de nyaa ye kel mi jiram jidit gorno jin be nyaa ne ko kien be temal